Ćao svima ljudi. Danas ću vam pokazati da instalirate aplikaciju, a da završite sve podatke. Znači, prvo odite u podešavanje. Mislim to naravno svi imaju, valjda, ne znam. Svi imaju na telefonu, da. I odite u aplikaciju. Evo ga. Sada. Izaberite aplikaciju. Znači, bilo koju. Ovdje ja nemam sad baš i neku koju bi trebalo. Evo. Samo da vidim. Evo, Maps for Minecraft P. Ajaj, kako glupo to. Ali dobro, ne veze. Uđite što god hoćete. I sada podaci 192 GB. Ovdje izvrši podatke u redu i sada nema. Tako, ovo je malo, mislim, podataka. A u nekim aplikacijama koje sam ja instalirao, bilo je negdje oko 100 GB. Kojih gigabajta, megabajta? Pa vi mislite da je to malo, a? Pa, mislim, da instalirate ovako, ostalo bi vam to. Da idete samo da instaliraj. Instaliraj. I eto, da instalacija završi. To je to bilo. Pokazao i da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!